Reformierakonna kandidaadid Kõlleste vallas on Andrus Seeme, Valev Krebes ja Karin Ojurand. Vasse-Kuuste vallas kandideerivad Lennart Liba, Inge Kalle ja Maldur Mutik. Teeme Põlvamaa paremaks. Reformierakond. Mis kellaks sa homme lähed? 9 ikka. Ma panen siis kella 5:30 või? Pane 4. Muidu jälle ei jõua. Ja tööd. Ja tööd. Iga päev raiskavad tallinlased ummikutes tuhandeid tunde nii oma töö kui vaba aega. Paigutame Tallinna teede ehitusse üle 2 miljardi krooni, et sa jõuaks ka tipptunnil 15 minutiga südalinna. Teeme teed korda ja liikluse sujuvaks. Kiiremini. Reformierakond. Lõpetame ummikutes elamise. Paneme pealinna kiiremini liikuma. Et jõuaksid südalinna 15 minutiga, investeerime teede ehitusse 2 miljardit krooni ja teeme liikluse sujuvaks. Kiiremini. Reformierakond. Viimasel aastal on küll tänu emapalgale sündinud tunduvalt rohkem lapsi, aga mitte lasteaiakohti. Reformierakond loob 2500 krooni kuus lastehoiuraha, et saaksid peale lapsepuhkust rahulikult tööle naasta. Lastehoid lihtsamaks. Kiiremini. Reformierakond. Everybody was kung fu fighting. Kui sina ei valda enesekaitsetehnikat nii hästi, siis tea, et turvaliseks liikumiseks kahekordistab Reformierakond tänavapatrullide arvu kogu Tallinnas. Tänavad turvaliseks. Kiiremini. Reformierakond. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit
but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah, but they fought with expert timing. There was Funky Billy Chin and Little Sammy Chung. He said, "Here comes the big boss. Let's get it on." We took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a band.